Mendakasingi ke sautari ku Lympung, ke Upper Shillong Milliam Circle, ke Pynhap Pyrda no ya ke Lympung Ialehkai Jong ke first Interdong knockout football tournament. Hakani kasingi lawan mepin lem da uba abet niku sotun kum kongsan, uba hamful kriam rang ba shnong melima dan ying siem kum simbol kongsan, ba lam prang karbani President AJNM ba kiwe de. Hakani gajing Ialehkai football final, Kamadan Ying CMFC kelapalim no e kamal bisu Penang Sports Club de iwe lanot. Hakani kasingi ke HNM Upper Shillong Milliam Circle kala yopan aye ka song jingarap syaki atli ki jakari kunswet ki badan hapo ka than Milliam constituency. Nakaliang Jong kasen HNM kabrong kawai lagi seng Jong kari kasi jantia nalor bagadon ni katong Paniakun, Yakimat, Kicura, Joka Chai Penreu, Joka Pateng, Joka Hai kumlei nga kickbox keruang ru ya ke AXLM ko popet na kanta ka riba ka Chai Penreu, ban na kanta ka Jing Jong kari ba ka Chai Penreu, ya ki Kimat ki balai turstom ki ba IT met ban mensim. Na kamanta kariba ka Chai Penreu ban sob ye gijinge problem bati ki issue ban pen orlong kam knang makantil ya kariba ka Chai Penreu. Jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela